nekako intrigira interpretacija jer dolazim iz psihološkog diskursa, tako da je moja tema tehnološka uslovna interpretacija podataka korisnika interneta i na samom početku želim da kažem da mi možemo drugima da objasnimo samo ono što je i nama jasno, pa u tom kontekstu nisam baš sigurna da li smo u mogućnosti da objasnimo funkcionisanje veštačke inteligencije, posebno softvera, posebno ako nismo programeri. Meni je to izuzetno teško, moram priznati, međutim ne prestaje da me intrigira, posebno kada treba da analiziramo šta utiče na interpretaciju podataka korisnika interneta, odnosno medija uopšte. Nekako se zdravorazumski nameće da naša interpretacija podataka pre svega zavisi od ljudskog faktora, što je i teza Henrya Jenkinsa koju ću ja pokušati da kritikujem. Naime, u radu ja zastupam tezu da su navike umrežavanja među korisnicima interneta tehnološki uslovljene i da utiču na kvalitet interpretacije podataka. Zapravo bavim se kritikom Jenkinsonovog poimanja kulture konvergencije, pozivajući se na ideje teoretičarke Wendy Hu i Con Jun, kao i na teorijske postavke Leva Manovića. Morala sam njih da konsultujem, pošto je ovo izuzetno zahtevno. Jenkinsonov pojam kultura konvergencije nastaje kako bi se napravio jedan otklon od tehnocentričnog poimanja promena koje donosi kompjuterska mreža i Henry Jenkins smatra da se glavna promena ne dešava u sferi tehnologije i poruka, već u načinima na koje se one upotrebljavaju. Naime, kvalitet interpretacije podataka na internetu nije uslovljen tehnologijom, nego isključivo ljudskim faktorom. Dakle, Jenkinson manje govori o tehnologiji, a više o ljudima i načinima njihovog učešća u proizvodnji i distribuciji medijskih sadržaja, što bi sa psihološkog aspekta meni trebalo da bude posebno zanimljivo, u smislu da zaista postoje opravdani razlozi koji su potkrepljeni istraživanjima, koji pokazuju da način interpretacije podataka zavisi od sistema vrednosti pojedinca, stavova i uverenja, lične i porodične biografije, stila obrade informacija, naše inteligencije, i to u svim onim vidovima o kojima je profesorka Divna juče govorila, izuzimajući takozvanu veštačku inteligenciju. U ovom kontekstu takođe treba pomenuti da za ispravnu procenu i interpretaciju podataka, koja dolazi iz medija, novih medija, uopšte sa neta, nije presudan visok količnik inteligencije, takozvana opšta inteligencija, u kojoj se mnogi jedino i uzdaju, jer inteligentni ljudi su često skloni da u procesu procene istinitosti informacija negde malo zakažu, zato što im često nedostaje intelektualna skromnost. Dakle, nedostaje intelektualna skromnost koja nije povezana samo sa opštom, već je više povezana sa emocionalnom, socijalnom i duhovnom inteligencijom. Ono što Jenkinson dalje navodi je da se glavne promene ne dešavaju u sferi tehnologije i poruka, već u načinima na koje se one upotrebljavaju i za njega su podjednako važne 3 pojma. To je kultura konvergencije, kultura participacije i kultura spoznaje. Pod konvergencijom podrazumeva kretanje, sad citiram, sadržaja kroz mnogobrojne medijske platforme, saradnju među različitim medijskim industrijama, migratorno ponašanje medijskih publika koja će otići bezmalo svuda u potrazi za zabavu. Prva odlika kulture konvergencije jeste da se intenzivira saradnja među članovima publike, odnosno da se aktivni delovi publike, fanovi, okupljaju oko medijskog proizvoda, razgovaraju o njemu i kreativno deluju stvarajući raznovrsne amaterske sadržaje na potkama originalnog materijala. Razmena informacija među fanovima posmatra se kao vid kolektivne spoznaje, dok dostavljanje informacije uvek podleže kolektivnoj proceni, osporavanju ili potvrđivanju. Sada, za razliku od Jenkinsa, Wendy Hu i Con Jun govori o posebnoj logici programiranja i ona predlaže drugi pristup i kaže da su naši mediji najvažniji kada se čini da uopšte nisu bitni, odnosno kada su prešli sa novih na uobičajene. Na primer, pametni telefoni više ne oduševljavaju, ali sve više strukturiraju i prate naše živote. Kroz navike, novi mediji bivaju ugrađeni u naše živote
i mi postajemo zapravo naše mašine. Streamujemo, ažuriramo, šerujemo, lajkujemo, čuvamo i tako dalje. Čun kaže da novi mediji napreduju u ciklusima zastarelosti i obnavljanja i u svojim programiranim vizijama koje nastoje da oblikuju i predvide čak i otelotvore budućnost zasnovano na prošlosti. Dakle, Čun tvrdi da bi jasnoća koju softver nudi kao metafora trebalo da nas natera da zastanemo, jer softver takođe izaziva duboko osjećaj neznanja. Jer ko zna zapravo šta se krije iza objekata na koje kliknemo i kojima manipulišemo. Kombinacija onoga što se može i ne može vidjeti, poznatog i nepoznatog, odvajanje interfejsa od algoritma i softvera od hardvera, čini ga dobro metaforom za sve što verujemo da je nevidljivo, ali generiše vidljivo od ideologije do kulture. Pozivajući se na Leva Manovića, takođe možemo da vidimo da je softver postao naš interfejs sa svetom, sa drugima, sa našom memorijom i sa imaginacijom. Dakle, softver je zamenio mnoge ranije korišćene medije, dok kompjuter i softver ne predstavljaju samo tehnologiju, već jedan novi medijum koji nije samo novo tehničko sredstvo. Ukoliko je softver novi medijum, onda on svakako utiče na način interpretacije informacija i podataka u mrežnim svetovima. Samo umrežavanje na društvenim mrežama ne može se objasniti bez poznavanja načina funkcionisanja mreže i softvera, dok sama logika programiranja kao sastavnog dela procesa digitalizacije je faktor koji značajno utiče na interpretaciju podataka. Svako povezivanje na internetu reflektuje se kroz softver na tehnološkom i kulturološkom nivou, a složenost principa na kojima se zasnivaju novi mediji ukazuje na to da se povezivanje i razmjena informacija na internetu drugačije konstituiše i da ne zavisi isključivo od naše interpretacije, odnosno od ljudskog faktora. Takođe, ako ispratimo evoluciju kompjutera kao medijuma, otkrićemo i treći pravac softverske meta-medijumske evolucije, a to je hibridizacija. Dakle, različite vrste medija počinju da deluju kao posebne vrste u smislu da ne dele istu softversku sredinu, iza njih su različiti algoritmi koji počinju da stupaju u interakciju, mutiraju i stvaraju složene strukture koje utiču na razmenu informacija, koje usled veće složenosti ne zavisu i više isključivo od ljudskog faktora. Dakle, softver je algoritam iza svega onoga što je zapravo ljudski faktor i ta neka interakcija koja je nama još uvek